Pengaksaman titiang leng aradu sangang ora mekawi bilih-bilih leng aradu sang saraswati dulur risang sida umangun pot mahredai
ayo sastra pemukiannyane ring sang sida ngewangun pademo sastra ring pucuking pikayu sangkaning budi sangkawi duaning sangkaning jenananida sida ngripta sang raga sastra Kadi angganing triloka aturuning ayang titiang mangkin minekadi kawentenan dari bawanene berbuah muah swaha saking Pancamahabudha boyo jawenten siwa sida metu saking Pancamahabudane pertiwi apa tegewayu
Alah hejani, nirela karnembangan, trikaya parisuda, melahang yen paman ngartos. Oh ingih titiang wantah sairing, durusan. Trikaya parisuda, wana cika, wacika lan kayaka trilaksana karma mana sarasamus caya. Oh ingih sampun kasurat ring sastra suci sara samuscaya sane mau sang kawentenan dari kaya parisuda ketiga punika pinaka titi pengancan melaksana iri-kiring jagat Nusantara ring Indonesia sane kathah mekudang-kudang agama. Bila-bila diki sana pinaka angin titi pengancan melaksana sampun ngawe biuta memecah persatuan bangsa patut kadya sapunika inggih nabi punika daging dari kaya parisunda sane patut lebah. Mungkin nabi daging dari kaya parisudane punika ratu mana cika ngerat mana manah jika punika manah dan juwentan siwas pepikiran manah jika punika pikiran sane baik elingan saking pikiran sideng metuang laksana dharma utawi dharma nireng sane mangkin pikiran sane bersih patut dab-dab ingih tiwas ring punika napi malih. Dharma menaucap kaya ke dharma laksana sa
Nika mawen nang ida dane semeton titiang sareng sami sane wenten rikiring jagat pujongan. Sampun nang pisan ngawak-ngawak metuang raos, duaning raos punika sida nekang musuh, sida nekang timpal. Bilih-bilih pebede kang raos sane boyo-boyo, sane presida ngawe buat. Yen dados antuk sapunapi raose sapunika patut pelaksana. Kadi Pak Rektor titiang. Napi baose sapunika laksanane mawin sekadi baos Pak Jokowi kerja dan kerja. Pangtan baos gen nika sampun panutan titiang nika Bapak Rektor Sugro. Benah pesan saja gitu paman. Nggih. Mana jika kayan suci yang nirmala wajika membawas kayi kelaksana parisolah sane tetelu entuh agar menjadi jati diri manusia berbudi masyarakat Hindu Bali. Nah, saya waktu. Desa Pujungan indah menawan, banyak petaninya berkebun vanili dan kopi. Niki sampun desa Pujung akeh dagang kopi, giring simpang dumen ngopi ratu. Apa simpang ngopi? Nenak pantun paman. Oh, dan keni anduk titiang, napi-napi ardan punika tegas ngaratu. Desa Pujungan indah menawan, banyak petaninya berkebun vanili dan kopi. Artinya, junjunglah kehidupan yang tentram, hidup nyaman damai tanpa iri dan dengki. Oh, kenten. Patut. Iri dengki punika boya jawenten sios wantah penyakit niki angon dasar benyah kiragau menyamu brayo mawin saking mangkin pikirane ngiring becekeng baos ngiring becekeng nglaksana ngiring becekeng kadi atuh titiang wawu kewonten tiang meduwe taler atuh paman ngelah masih pantun meduwe ten bocor toleng anyar mriki lan tegarang edengan gadis dari desa Pujungan menawan hati. Ketika dilamar, cintaku ditolak. Pantun cinta dengan paman. Pangae. Apa artian pantun paman itu? Artian ini kau. Huh? Suksemannya nih. Galau tiang tu. Padah. Kade nak seken pantun paman. Paman. Ini. Yen patah hati uli anak lo, denyen paman ulah pati, inem racun, gantung diri. Dunia ini tidak selebar daun kelor, paman. Punika wanda hangen titiang megonya ang mantan ratu, ngudiang mentitiang inem racun, ada yang kopi inem tiang dikip, becek, kendan. Ingih napi malih. Ichiwa aru, tokoro ni michiwa aru. Tawang paman artian bahasa Jepangin tuh. Bahasa gamang nih gaduh. Bahasa Jepang, saja bahasa gamang. Suksemanin api nih kepang kuning itu dane sarang sami. Di mana ada kemauan, di sana pasti ada jalan. Bah, membuat pisan punika ratu. Wentan malih. Paman. Inge? Iraga driki reng Bali dados manusia meyatnya berkorban suci lan subakti reng ide sang yang widiwasa. Ide betara-betari sami sang pramawisesa paijeng ngledayang pemargi sane becik ngelugre yang keselamatan lan jagat lando dirgayuse. Iraga puniki cara jani nene paman madan persembahan suci utawi parisuda kaya. Ane carane mekarya dini di pura di Pujungan niki ane mawinan jagat Bali ne gemah ripah lo jinawi kertera harja. Suksemo pisan puniki dharma wacana ratu. Sambil ngigal sambil dharma wacana. Jek titiang jek penyakcak mbase cok